السلام عليكم شباب. حلقتنا النهارده ان شاء الله تعالى هي الحلقه الثالثه من سلسله القوالب، السلسله اللي بتخفف علينا مراره اللغه. وطبعا تقدر توصل لاول حلقتين من قائمه التشغيل عندك، هتلاقيها بسلسله القوالب. اتفرج بس معايا على الكره دي طويله من الامام، عدت وصلت الى رونالدو مر يا لعيب. لا ياه، كان ممكن يسجل. بنقول بالعربي كان ممكن، بالانجليزي ريح دماغك he could have، بالسريع he could have. ويلا شغل دماغك معايا، بقول لك كان ممكن يسجل، خلصانه ماضي. he could have scored. كان ممكن يجيب 3 اجوان وزي ما بنقول يبقى هاتريك. he could have scored a hat-trick. ولو انت يا محترم بتحب تتفرج على المباريات، هتلاقيها الجمله المفضله لكل لعيبه الكوره اول ما بيخلصوا المباراه بتاعتهم: كان ممكن نسجل 3 و4. we could have scored. ويكمل: Red scored nice goals, could have scored more. Scored nice goals, could have scored more. Could have scored more. Could have scored more. حتى لما لقوا كريستيانو بيعيط، قالك بتعيط ليه؟ انت كان ممكن تنضم لفريق الاهلي المصري وتاخد كل البطولات اللي بتحلم بيها في اخر حياتك. you could have، كان ممكن. you could have joined، كان ممكن تنضم. وبما ان بطبعنا كعرب بنحب ننتقد اكتر من نقدم الحل، على فكره كان ممكن المدرب يشيل اللاعب ده ويحط ده ونجيب 3-4 اجوان. احفظها بان كان ممكن دي كلمتنا احنا اللي بتجري في دمنا. كان ممكن. تعال بقى انب ضميرك بكان ممكن تعمل ايه. You could have died, man. 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 I could have done more for those kids. 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 ليه؟ هي دي القوالب يا محترم. بتبسط اللغه ولا ما بتبسطش؟ ان شاء الله تعالى تكون بتبسط اللغه، وانا متاكد انك ان شاء الله دلوقتي مبسوط. وبما انك مبسوط ما تنساش بقى اللايك، ما ننساش اهلنا في غزه من الدعاء. اللهم انصرهم يا رب العالمين وخفف عنهم وتقبل شهدائهم. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم امين يا رب العالمين. ويلا بينا نخش في حلقه النهارده. معكم اسلام AKA سامكس في حلقه جديده من الشوارع. Let's get started. كلنا لما بنعرف معلومه جديده او اكتشاف جديد بنقول تبين ان. رسميه قوي دي، صح؟ اللي بعدها اتضح ان، برضه دي بتاعت افلام. دي بتاعتنا بقى احنا الكلام البلدي. طلع ان هم مش هيجوا. طلع ان المباراه هتقام الساعه 9. بنقولها طلع ان، لو قلبتها بالانجليزي هتلاقيها بالشكل ده. اتضح انهم فاهمين الدنيا اكتر مني. Surprisingly, it turns out they understand life better than I do. Surprisingly, it turns out they understand life better than I do. Surprisingly, it turns out they understand life better than I do. القالب ده صديقي بروزه. It turns out that، اتضح ان او طلع ان. يلا بقى اديني جمل. بالمصري طلع انهم مش جايين. بالعراقي اتضح انهم ما راح يجون. بالانجليزي it turns out that they're not coming. اتضح انه كان عنده حق. It turns out he was right. It turns out he was right. Turns out I 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 was right. ولو حابب تسرع الدنيا شويه كلمه that شيلها. It turns out على طول. دول طلعوا ولاد عمه. ها، turns out they are cousins. Turns out they're cousins. They are بتبقى they're cousins. طب يا اسلام بامانه كده، هي الكلمه دي مهمه ولا حشو خلاص؟ حشو خلاص. ايه دي الكلمه دي من اهميتها اتكررت 41 مره عددهم بالعدد في فيديو مدته ساعه ونص. يبقى محترم على طول دخلها في القاموس بتاعك واديني حبه دلع من الفيديو اللي فيه 41 تكرار. So it turns out that, and it turns out that, and it turns out that, which it turns out that, 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 and it turns out that, and it turns out that. I want to stop. We can't. Turns out she's engaged. 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 Dead, most likely. Dead, most likely. Dead, most likely. ميت على الأرجح. في جمل زي دي كده في الانجليزي بتشوفها في الفيلم، انا مش عارف برضه استخدامها ازاي وانا لما اتكلم استخدمها امتى، بس لو شفتها في فيلم عربي هتسمعها بالشكل ده. اللي هو غالبا ده يا شهير اللي قدامك.
اللي هو غالبا ده شهير اللي قدامك. Most likely this one شهير. Most likely this one شهير. اقرب كلمه ليها في العربي بتاعنا غالبا، زي ما بنقول كده انا عارفه غالبا هيجي متاخر. ايوه غالبا most likely he will come late. طب غالبا هنضطر نستنى. يلا جمال خطوتك. most likely we will have to wait. اسرع most likely we'll have to wait. ليه we will في الاسرع will اهم حاجه عشان تعرف تجيبها صح ما تقولش will او will. اللام مش لام عربيه. dark ill شكرا نانا. We'll have to wait until tomorrow. We'll have to wait until tomorrow. We'll have to wait until tomorrow. عشان اضمن انك بتتعلم اتنين في بعض، الربط بالنطق الصح السريع وبطأ على مزاجك، بس اهم حاجه انت بتبطأ في الصح برضه. وثانيا حط لي الجمله بتاعتنا القالب. هو No, he's smart. Super smart. Most likely a genius. 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 He's most likely the killer. 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 هو الجهاز ده اغلى من ده؟ يوه بكتير. كلمة far more اكتر بكتير. far more يعني لو عايز اقول مثلا السوفت وير الجديد فيه خيارات اكتر بكتير. The new software has far more options. The new software has far more options. المطعم طبعا بيكون ازحم بكتير في نهاية الاسبوع. The restaurant is far more crowded on weekends. حتى ممكن ندخلها في المقارنات والناس اللي بتحب تقارن رزقها ببعض واللي ربنا مش هيبارك لهم. هو بيكسب اكتر مني بكتير على فكرة. He earns far more money than I do. He earns far more money than I do. There's something far more beautiful. There's something far more beautiful. There's something far more beautiful. Wait, you guys are friends now? Wait, you guys are friends now? Oh, far more than friends. Oh, far more than friends. Far more than friends. Far more than friends. Football is far, far more important than that. Football is far, far more important than that. في ناس لسه عندها مشكلة في جملة it must have been. أقولها إمتى يا إسلام في الكلام وخد الزتونة؟ مش أنت بتقول بالعربي أكيد كان صعب. it must have been hard. أكيد كانت جعانة. She must have been hungry. She must have been hungry. أكيد كان عمري 14-15 سنة وقتها واخد لي بالك في الحلقة اللي فاتت. Must have been 14, 15 at the time. Must have been 14, 15 at the time. Must have been 14, 15 at the time. زي الفيديو ده لمحمد صلاح وهو بيتكلم. بص كلمة أكيد كان في حاجة غلط اترجمت ازاي. وهم كده حتى لو مواهب كويسة أكيد في حاجة غلط. أكيد في حاجة غلط. عشان كده ما توقفش لحد هنا. اديني شوية الدلع من الأفلام. That must have been a difficult decision. That must have been a difficult decision. That must have been a difficult decision. Been a difficult decision. Been a difficult decision. Been a difficult decision. وبما اننا هنستعمل القوالب قول ان شاء الله تعالى مدى الحياة، فلازم تاخد لك السكرين الجميلة. وقف بقى الشاشة وخد لك احلى لقطة. نيجي بقى لسؤال الحلقة الأخيرة اللي ناس كتير ما شاء الله جابته صح. تعالوا نروح نشوف كانت الإجابة إيه ونخش على سؤال حلقة النهاردة. Takes as long as it takes. Takes as long as it takes. Takes as long as it takes. ويلا بينا نخش على سؤال الحلقة. It must have been him. 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 لو تعرف ايه الجملة اللي اتقالت اكتب لي في التعليقات، ولو حاسس ان فكرة الفيديو ممكن تبسط الانجليزي على ناس كتير مش هوصيك بقى باللايك، هو الوحيد اللي بيفرق في نشر المحتوى. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اللهم واتوب اليك. لا اله الا الله.